bete ka tshepediso ntho le bitso la ka ke nna Phili ke tswa ko lenaneong la Identical Force le biditse ka rena ba fempole abuti ke na le mengwaga ke dula mo ke fihle mo ka 1992 ka mabaro ba raitseng go na le ntate mo o ile a di matšhelete go batswadi ba go ra batswadi ba ka ba ile ba rentisha shopo mo go ge ba tloga mo be ba dulang bona ba itla ka moke go direga gore shopeo a ba rentisetse ba patele 400 per month. So go direga gore ge tsena go tsamaya motswadi aka ntato a dime 42,000 all time ala ga sa tsore 32,000 ge ma o le to realize gore mthako o dirile o rentishitse time shop ka mo wa dimile le chelete a be shitse stop gore yena ka se kgone bereka ka mo motho a mahirishitse shop a patele payment a patele rent payment ya 400 o me ka mo o wa dimile engwe chelete wa bona so nna ka be ke mengwaga e ntse ke fele ke botsa time ora a la tentato a tsamaya ma oledi so ga ntse a ya ntato wa ba chika until time le bel hlokofala so di lo no di ka matsogong a el time le lampo jore damane o mkolota child paper o tshaba le go bile le go melebella ka mahlo so ka re time le fetso hlokofala after ge pa fetso hlobola mo gae ka be setse ke ya go yena go bolela le ke re monna ke shuka bana tse go kolota papa che go kolota papa and nna ke ne le prove ya gore wena kolota papa o mo kolota 42,080 something rand gomme go na le di-weakness so di-weakness tse nna ke di tsebe so ka re ke bolela le yena a mpotsa ka ge dilo tse di-features tse di leng mo ka ge gore ntho e la engwe di le gore batho santse gore ba patela ge ba sa patela papa ka santse gore a be le something more gore a ka ne o ne le right ya gore a ka tšea moago jwale ntatola go diregile be le building e one so o lo wa di-extend wa bo ke lo ke a gola je wa di-extend ke mo lebeletse and ke re maybe tšatši le lengwe tla kampetse a re tshepo ka bone wa tseba ka mo gae a re tshepo bopi a wampotse selo ge batswadi ba ka ba ya go yena wa ba tshepiša go le go ba le mongwe go mongwe a ba tshepiša gore o tla ba patela ge papa ka e yala mafelelo le makgwedi a ba botsa gore o tlo ba le tendera ya di-RDP o tla re tendera e fela a ba patela tendera e la o itse ga fetso e kgwetša a reka di-Mercedes Benz J2 ye nngwe be e dula ka mo mhlareng ka go laetša le gore a ke lwe le yena nke be ke le motho mo be nka kendla discar e leng ka so ke potsa gore ka bane ditaba tše kwe ke ditaba ba tla boledišana one day a ba kgone go patela papa lebile o bile o hlokofetse a so mo patele nna ge ke ya go yena o mpotsa ka ge gore yena wa seba sekoloto sa papa ka mara ke 52,000 ge le 52,000 ka ge papa mpoditse gore damane o kolota tšhalete ntšho nkolota tšhalta stock yeo ke ikwele go yena from the horses mouth a re yena o tseba 52,000 42 ye e leng mo lephepeng a etseng and yeo be e le ya stock jale ke a potšiša gore why should yena tlo tseba ye ya stock ye a e adimileng a sa etseng ke ga mprasha mpotsa gore as a man I'm a only boy ka mo gae dilo di lebeletse nna ka dumela mara pati ka mokgobe ke mmona o banya contwist a re ke mo romelle account ya ka mmotsa nna nka se o romelle account ya e re ko bolediša le bana ba gešo ke hlakana le bana ba gešo o mongwe wa bana ba gešo wa mpotsa ra wa monna ge le so o tlo go ropa ka go romelela 5,000
gomme ya ba gašetse ya ba gona ga go romeletša se ka tla sa go romelela selo wa re go eya a go botša re yena go patetse a re ga go patetse 5,000 a go ropile wa bo so ka bešetse ke re bana ba gešo ba nthuše o mongwe bang advisor ai go ka ya o founela forsage or wa ya di-officing tša forsage ka ge le nna be ke ntse ke ya bo like bo di-small court ke re ko nyaka letter of demand ba mpotša gore molato ko wa gale tsamaya le o boledišana jwale ke potša gore ko boledišana jwang motho a paletše papa ka gobane papa o ba ya go yena o ba sa etsene taba papa o ba kry-a di-tender ga kry-a di-tender yena o ya mo a yang o dira tše a di dirang and a se motho gore a ka hloka tšhelete a ka e hloka o na le di-business around this local place a se tšhelete gore a ka e hloka gore a se ka patela batswadi ba so be ke kgopela gore le ka nthuša at least the man bafoetso le nna mo ke na le peace le nka go laetša peace ya gona gore thoma mo e fihla mo ke peace e santse gore nna le papa nka be ra e operate ka ge yena paletše go patela motswadi aka ka ge motswadi aka lebile a hlokofetse wabo nka go laetša lebile o ikampetse o dividele and o itse ga e divide kare good shot o dira right because I have to know where is my peace ya ka e kae wa bona lebile motswadi aka lebile o bo o robetse pele ka re fe mama chance le mama wena o ka rata go fahlela gore a wena le nna ke rata go fahlela ka mokgwa ngwana ka le botjang ka gona ke la gago mara le ka tša di-bleaching ke ka mokgwa gore beng re bole a re ileng ka gona ka gore sela ga a tlo reka tsona dipensi tšeo tša gage ke ile ka mo kgopela kare ke kgopela go iša ngwana sekolong and a se ke kgale re ntše re bolela le yena a se le bone go tlogela ka 1991 re le gona mo o fitlhela le hono a senke a re fe selo a senke kore ge re fitlha go wena ena a re kwatele le gona jela ge re fitlha go wena wa re segiša gore dira a ka ba go dumediša ka letsogo mara nte o mmojang a ka se go direng bale nna ne ke kgopela le gono gore nke le boledišane le yena mara ka mokgo nte e bolelang ka gona a ke nyake tšhelete nyaka moago nyaka le go ya le ka mokgo le phepha le le bolelang le ka le phepha le gona ka mmuto ke kwana ka mbauze nalo le ga mamrago okay no le re ramotsena re ka le ramotsena because a se gole yena no wa go ba tlo mo founela mara ke mona a la around mo a dule mo so nna ke le ke mong ke sa re nna tsa ya di dai ya go ya se di ya mara e play ke re la kono go ntsha go le go se mer bolela ka ke from mo ke mo la pora ke positioner bolela ka yo because je go di ke ke ta ke ke okay go le ke go ba ke le ba ba ke ba ba di no ke mangwe tse mo go ile mo sa mo tsa fa sa hello kunjani ngiyaphila ukhuluma noPhili from kuhlelo ukhuluma noPhili from kuhlelo libiza nge-identical force Phili kunjani? Ngiyaphila kunjani bro? Ukhuluma nomntawu wasesiyabuzwa. Ngathi okay. Tenant. Oh, okay. Yeah, okay, beyazi besikuphi besize la kahle kahle. Besibhalelwe ubhuti la ne kuhlelo lethu ne. Ya kunobhuti osibhalele from ehlelweni lethu elisilidele ukuthi size sigcine sifike la sikhona la ne. Sibhalele ngiba kwa Mayila wa yaba kwa Mayila khona la eDaniel 10 ne. Yeah, we've got only their side of the story, so we are here to get a side elinye
le story la silika baba because la kuthiwa balila ukuthi kune agreement ke bayenza no baba la ubaba bekabaphatheli bekabakoloda ubaba wabo imali ngange 42,000 and then ke bazwana ukuthi ubaba uzoyibhadala so baba zanga zababhadela kwaba ne agreement la agreement mangifunda ithi nangabe mhlambe since from leminyaka leya wahluleka kuyibhadela kuthi ukuthi kuba ne portion ebekumele abanikeze yona bachubeke ngayo indawo yayibona. Sure. Okay. Oh nangu sofikile. Ulesikhuluma ngani? Okay. Oh, okay. Oh, ngiyamazi mfowethu. Okay. Mr. Mtaung, kangikhuluma nawe efonini. Umuntu oro ngisambona. Umuntu oro kunje. Ufuna umuntu oro. Ufuna umuntu oro ngofuna bonana. Ufuna umuntu oro ngofuna. Oh, akufuna wena. Mangiyamangala ngithi mina bathi bafuna the owner of the place. Sengiyasuka ngithi ngiyogeza ngifuna ukubuyela pirate. Sengiyamangala mara mabathi identical force ubhili ngithi it can only be you. Akekho umunye ongangifone. Yeah. Abekho tena ngiwathula amanamba ngithabe bekazoveza ukuthi bakhuluma. Kubuteni bekazoveza. Abona ngithini ithi umthola lapho. No, ngicabanga mose asiyena ke. Yeah. No kufuneka kufuneka ubaba wendawo la kahle kahle inkinga ekhona la. Basibhalela mayela na this agreement yebo. Ubaba lo baba nesivumelano se-agreement ukuthi let me go through it first. No kanihlala ngapha. Ekhaya kule strat leso. Okay. Nala kusekhaya. Oh. Yes, in short mina ngenzani ne? Ngazama ukuhlanganisa naye uMr Steve lakazi but today angekho uzumthola. Maybe tomorrow ngenza arrangement naye. Yeah. But the side of a story actually lona ukuthi ubathembise a piece of a somewhere he is married to Thembi and all these businesses are under Thembi. La customary merit uyazi njani but that for him to negotiate with you and bakamayila ne yeah ngizozama ukuhlanganisa naye maybe tomorrow. Okay. Yeah. Okay. Because right now akekho around. Noma ungamthola around angeke eze la. Sokusebusuku angeke eze. Mhlambe starting from 10 o'clock 11 o'clock Ekuseni. yeah on 10 11 o'clock ungifone manamba bafone ngizokarrange meeting naye. All right. Yeah. So because thina la ngeke ngimphendulele sepa ngeke ngimphendulele but manje angiboni ukuthi uzomthola sokulinda. Yeah, that's why ngithi sizo arrange mhlambe kusasa uphila uzofona na uza kufonela ngikutshela ukuthi available isikhathi bani and then you're going to take it from there. Okay. Yeah. Why kushisha ke? How I remember Slokati kapopana le. Yeah, that's a key. Bafuna ukuthi badibane xoxisana ngoba nawe kumele badibane naye basho ngathi uyalena. No problem but utsepuna ukumbona la. Uyafika izolo ngekho la. Kufika isikhathi angisho ngani yena izolo if I'm not mistaken izolo uzile la izolo hlalile la izolo uzile la uyaza ahambe but ebusuku so akusumuntu umuntu omdala uzotshota amehla akhe awasabona ebusuku na drive then I could dispute. Okay. Yeah. No, kinana gore are arranging kausana. No problem umfonele ka boma 9 fruku umfonele na kitlo umfonele wabona ilunga simufonele umfonele ka usane fruku ka motso kuna le batho ba so ne ba onyaka so ke ba tshepisitse gore kitlo arrange a meeting liwela le bona today available what time and then from more wena ka boma kitlo ka ufonela ku fa feedback. Okay. Yeah. No thanks Mr. No problem fethu. Hola. Sharp so bonana le lo kanjani. Yeah. So. Nalisa la senthusa abantu baye bathi bahambile akusathe ngutshwala. Okay. It's true that the only person who
ke ene santse re kopane le ena ke gona ntse tlo a reng tsa ena ka o sa le kgone go ntsha se se mo sefeng le se le kgone go lela le ena ra ge le taba tsa bošego le tsona bele be re le ka matlhatsi gore mohlomongwe re ka kopane